o te whatala whawhale mai maanga le tātunu nei whau a tātou wheilua i le tātou ngalwenga le tau longolongo ia o tala mea na tutupu i Samoa e alo mai a lau whanganga. E momo atu i tātou tala o a whalia se langona whaitio ia po se tusi o whapena ana tusia le sa avea mataitai o le tunu le pae inga lona se fulu malfito ia fo ia le whaipule o le itu malono to whanga le fionga le sa whapito fia me Naomi mata afa e na te le talia ai tulanga e peo na whailo atu i le tusi le officer sili na matanga le banga tina matamaitai nu umahanga fiso tai le olo o lantu ba ia le prokete le miliona o le tusi le fionga le sa whapito ia fia me Naomi mata afa o lo ia whailo ai le tulanga na te le talia i lona finangalo pe na te ena foi le tulanga e pei ona whailo mai ai o ta i taifono so fantasi e pei ona whiwhiri ai lana fionga pa pe foi le fionga fiola o le sa tau vai le whainga panonta le asulusu male iwa au kuso mole i tumalo la bolo to whanga sa unoa le fionga le sa whapito e whapito mai e le whitaui male tulanga e pei ona eilona finangalo e pei ona whaalia i le tusi na whaino i na atu sa unoa ia fia me e le tutusa le whainga o whiwhilinga o sui te fono e o tumalo e lima sfumatasi ma o se whainga e whailonga tangata mai whaapito lona whaatinoina e pei ona sila fio le o whailoa le teitai o le tunu o ia foi o le li pa le mia le sunga laule le mai le tole o te pola taibao Forces Smith o le tumalo loto whanga le o lo iai tūlanga o te fono so fantasi e pei ona whiwhiri ai i le fionga i le sao whapito pa pe fo i le fionga fiola o le sa tau ba mo le vang whapwhai whatutu le tua sa mo o tasi le whainga pānotan se mwhai atu nei mai i lea fōfuanga le sa uai le fionga sao whapito o ia o lo o wha upuina o le taita i fono a ai na o le toa ono e mawhai ona whiwhilia i lona to finga wha taita i fono a o le fionga fiola leo lo wha upuina o le taita i fono pi e sidi atu le toa tele o to finga ua whiwhilia le fionga fiola nei lo ia ai o ia leo lo wha tūlanga o le taita i fono a i te tonu o le poloketi po le fono wha abai e lona i tu malo tu alalo mai le fionga le sa whapito e ala ilana tusin tuina antu i le officer silum tanga duengo tinam tamai ta iu nu umahanga so tai e le tatau le kapeneta ona toe sila totoa i le tūlanga e pei ona iaia iainga o whaatūlanga mai e le whainga malo e tusai ma le tūlanga proketi ma fono whaabai i tu malo taitasi. Inisi o tātou tala o leo wa whailoa e le komisina mtanga luenga leo lo ba ia mtanga luenga le nei taimi e fionga le ia taua sambuelu afu masanga ila ua to lua po malu ia le malo le na whailoa e le fionga le teita i o le atunu u wala to whaalata ina le matanga luenga e ale le liki ai tua whaamtalanga o tūlanga o se whainga ale matanga luenga o leo o se tūlanga e le maa i le teita i o le atunu u ona o soifua o malu fo o malo o lo anga e whaatino o se whainga ona o le tamwhaile te e atu i whala au whasaina a o le liki tua whaamtalanga i le fuafuanga maleanga i atu ale matanga luenga leo o sa wilinga nei o nei tala. Ia pafkai ia mo sila fia o mo leo ni sa whamalo loa ia i le kūlanga o le ki ai mo leo a whaatino la pos whaina ia o sila fia ia sunga ia mai bale isi leo e umia inga kūlanga kofi o le inspector po le leo ses ia Malaysia ni leo ka i ruan tol pai e umia inga ni kūlanga kofi o ka i ruan i rao mai e leo whamalo le kūmau inga ia awangi i se afianga le whainga susu inga le whainga luenga pēr e whamalo lo ai whakio le susu inga Mai le matanga luenga o le ofiso tute ele i alo saunanga le sunga le whawhianga inga ia moli o le na taita ia
le sao ninga po le aso fa va ma lo le fiso tute e pe ona ia sao no tu sa o ai le o whainga ruenga e fa manatu ia i le fa maoni e au na fa tino ai lo la tu tute mo le puipuinga o sa mo po poras le o fa o nga ina nisi e fa awala mai ai tu langa o fala au fa saina o sa wililinga nei o nei ta Pia au ia ma fo fonga fa le nganga nei taia. Ia e fa maoni i le mea wa wala wina ia oe. Ma ia e fa maoni i le mea wa e tuai. Be trustworthy at where you have been called and where you are standing. Ola ulet talo. Ia tātou wālo lofa i si o tātou o tunu. Ia tātou wālo lofa i tau mwhainga le whainga malo. Ia e tū mo lo malo. Ia e tū mo le whainga malo. Awale tū wha awai vai lua wha pia. Awale tū i le si vai, alai tū le si vai o le me moe lau tupe. Awale ale whainga luenga i oi pui pui Samoa. Ala fo esu ese me te ola. E te le ola in tupe. Te ola i le tua. So soani le tua yo tau whiau mau tau ngāruenga. O le tatalo lea lau whai ngāruenga, ia o tau loto te tele. Ia o tau whato toa. Awa nei whaawalea ina i tātou e nisi. Awa nei whaasee ina i tātou i ni mea le oa lea o ngā le lau langi. Aia e manu manu ia Samoa o lo tofi. Aia sili ona e manu i le lumana. Our children for the future of Samoa. Le o tātou wawai nei. Nai ta miti la iti tau tino. Lau o whatau mea ia. Wa tū lei e whanau. What does that mean? We are destroying our children. We are destroying our country. We are destroying our families and our inheritance. A whai o le maru lau tau puipuinga. Ai wha pewe ona sao mai me tono a inga manu umalde ta ape tono. O whea me o ma iei mea. E whele lei mai le langi. Wai ne ni me whele lei mai lunga le langi i pa u solo i tono Samoa. O mea e mafua ona o porasia. Le puipui e tātou. So a whai o le tupu pea. Lau whionga al mista mal mamalu al malo mal pa ia o le ofisa. There is something wrong. And there is something that we have to be done. Lona winga, there is an incomplete service. E ele mele tupu. Lona winga ele yo olo tato malosi. Ina me ngatai. Inisio tātou tala, mai lea so valo le masino Januari se iho o mai. I le aso lua soma le fitu o le masino le nei o Januari. Wa whamawina e balu o sa whainga sa whatauteia le matanga luenga o leo. Mo ilanto o lo o whaatino ina whainga whaasoltula whono le umia leo o whala o whasaina. Ai maise, o le umia fo i leo o a upenga le whaatanga ina, mautu tau e le mwhaiona whaau whaleina mai. Ito tono le atno, whapea fo i mea whaitino, mo le whaonga ina o le whaatinongo, nei sori ngā tula whono le eisa, male malwanga. O leo wa whailoa le komsina, leo lo wa ia mtanga luenga le nei vai tau le fionga le iataua samboelo pamsanga, e si lia ma le tolu se fulu le whaio i la tona lātou tau fia maia, e au fia ai i a lii mata maitai, o sa wirilinga nei o nei tala. Ia o le update ia maku os whainga leo ia lai whalau whasaina. Mai le asa sulua ia nguali, kausanga ngei se pa ia na solusu fiko ia nguali lua afe, lua ongo kausanga ngei. E valu ia os whainga sa whakingo ai. Mai le vale le asa sulua ia nguali kausanga ngei, anga ile asa solusu fiko ia nguali kausanga ngei. E ko ko su fiku la ko ngamoli ai. Ko fiku la ko ngamoli mai os whainga ia valu. E ko su kasi ali ia e ongo kamaika. Ko su kasi ali ia e ongo kamaika. O le sufi kausanga le kiki le var sufi kausanga lima su kausanga makua. O ila ko sa moli ai. Ma o me sa mo le ko sisila ia. O se vai ngo fala o fasai ngai maluang.
le aisa ia pai pai ulai maluang ia me se fo ia le penga ko sisila ia ma se lengi sa sis mer ke molos fa inga leo ngo fanga sa fa ki ngoyos fa inga ia e va sa fa ki ngoyo fi ngo siusenga ia o fale la ngiu loko pa ia kar fa ka ia pi se le ufi pi o fale ali lim sa punga ia mo solo o ngu e o mai la ko mo lia e lo po skei mo riva ya so ia o nga ko kure lunga e leo wa ko la ko ia fico ai mo si la fia ia mai ngu yo ale sao le o nge mo sa le ufi o vai usu sa pungawa si usenga sa le lavan sa makau fa le maunga sa valalo sa le longa usu kia ko fui opa sa le au mua sa maka ana mangoko kau kuka loko pa ko ngai mako ko fulele le au wa piu fale alili poukas sa le mo fale asi solo im safo ka ya por fa un vai aso ia ko kai la ko ia sa mo ia race murmuria ai le se a kuisim ka o ia o lo mo lia o mai la ko la ufu e wala una suru februari si va nga so i februari ma la su o februari ka usanga ngai o mo lianga ia lo mo lia fa la fa sa nga sa mo pe ko si si la mai o le solulu lo nga tonu nei va ya so na ma wai lunga report i lunga peng tsa ilangi le fa ma na vai le tuo se tasi o nga luenga se tasi fo o tamali i lunga tono lo tatu no le fionga fa savalo de baka le fionga ya fa savalo de baka le tau fa iloina le fo tamali o se tasi na te lelo na sao le tulanga le musika e peo na tina e na haere to telefo i o alo matamba whanau alo tātou no i la tau e yeile tā leni ala musika pa pe fo le fiso son atu le inisi o la whai musika e ala li fatuina o tā leni po pese a toa ai malona fiso soni lea i le whatawina o nisi o si tima nisi fo i o tamwhainga le au pe pese mo le atina e ina fo i o le tā leni ala musika ele ngata mai le tale no musika o se tasi fai wailonga lo na sao ele tulanga o tangata ta fao mai mo mai fafo tau turisi e peo na e fo i nisi fo i o mata anga ma nisi fo i o vahenga sa mawhai o na o feso soni ai ai mai se lau fai business la hiti tau turisi le lava na pa i aila na feso soni ila ti na ina fo o nei business e pa manawa i le tuanga ruenga alana o na o lo o ia fo se tasa pisinisi i la fi anga o tapatapa o lo ia umiaina leo fai ngoina o le eco launch leo lo ia i le taimina i la fi anga o lo tapatapa o e mana tua pea ia le fo ia tamali i e tu sai malona sao i to tongo lo tatu no fa me se tuai ia tatu programe ia inga fo i ngalua tu sai male vala pa ia le tua o le maptanga o te tea ona o le vala o pa ia le tua e pe ona iai ia le nei vai tau. Taurunga tātu tala ia o mea stupu sa mua wafo ila o mai mwanga malau whaafunga tu tau mai se si whaapoponga i le aso atai au, pa soifua ia.